Talfalava nei fo itula Samoa le salulu le lona valu yulai ai o le whaopoponga wana tala rene yaso. E siri le lua se fulu le autalavou o le aonga sa a le PIPC Papagura i New Zealand. Le ana o lato wa fea le lotoa le Campus of Hope tona i mato i le solua le vai sonei fitua yulai. O le autalavou e au fia i whanau la iti o le vaenga talavou ma mātua na o lato o vatu le upu wha malosi i tama mateine na a fia i sawanga ma tausi ai nei le SVSG Samoa Victim Support Group. I le whaatasinga lea na o siosi le fia na nafina langona ai leo pespesenga wha evangelia o feo fōfua inga i wha soa whai ma langona na whaatino ai. O whai ngā siva, mai tū e lua, ma tau mā vai ai i le tau walunga lea na lafua i le seleni e sili e le awhe TALA. Pei taina tau au ina fo i le autalavou le mea alofa tupe lua awhe TALA. O se vaenga o nā se leni sa whasa i li tupe ai le autalavou e ala i ala tau whaatau ngā cupcakes i Papakura. Ma wai le tupe ma teu whaapitoa lava mo le wha moe lea o le asinga o whanau le Campus of Hope. O le sui o tō manga le lotoa le sunga Paulo le na moli le whaaftai mo le fiongan Bristene Sili Niuli na Jang. Ma watu fo ilana whaamanuia i le toe tali watu le aumalanga masi i mai Papakura i New Zealand. Ua whaatino ai lea sole nei le palota mua le tumalo sa whatalua. Mua na tangata penisione mai e yaimana o ngatu mau. O le palota mua le tumalo e whaia le maoto le whakasai vai e. Ma whaasauni atua i loila na palota aloa ia. I le aso wharaile nei le aso se fulo yulai. E o ane le taimin tapuni ai le stala mo matai tau vao le tumalo e na o le tolu lava waiai. E au fiai le fionga tu ia pu o fuatongi le toa. Le ua suatanga aso. Ma tole a foa lo salia sa ngā lala ni mata. O le toe fo iai o sa whatalua e whaatino lana palota la ititi ina ua fo iai leisi whaipule le HRPP le fionga tuia e whaamalie le tula fono mo sonava noi le fas. Whaatuatua i le atua sa mo ua tasi o taita ia le malo le teiminei. A o whaatalitali se teimi o palota la iti e tu malo whale alili tasi ma vai maunga tolu. Ai o le aso whareile nei. Le palota la ititi aloa ia sa whatalua i le moto me tisi inu suatia e whakasai vai e fusi o le moto me tisi fausanga o le whakasa sa fitoala o le e whakasa ma muli vai o le moto katoliko. O le whalpalota whaapitoe whai e le moto le tuasa la masina i songi le mobile booth o le whale mai o whatungao ma mapui whangalele o savai o le mtanga luengo tina i sa le longa. Ai o le palota mua le aso le nei aso lulu lona valo yulai o le moto le whakasai vai e. E ono whaapopo lesi to ono se fulu mo na tupu o leo FOU. Ile mtanga rengo leo pe awhai e pasi umal to ono sfulu fitu. Lea uwal au whaapito ai ile aso le nei aso lulu le aso valo yulai. E o atu ile whale a onga o leo i ta whaingata mo le siaki o leisi la asanga o lo o whaanga solo ai i la tōu na talo sanga. O le la sanga lona tolu le o iai e pe on whailo mai le fionga le sui komisina le au sali lo nomen tua whale meni. Io o umatuai la tau o whaamanuia ina mo le suenga o le maalosi o le tino. Mai a vatu le ID o ofu ma se e vai e tau i mo le tole ninga whangu vai mas whaamalo stino pūlou mo le ofu sui. Ua whautua ina fo le fionga sui komisina le vaenga lea e mawhai o na mau lo wawanoa. Pe atua i atu e au noa ma se mafu angata tau. O le toe whaopopo ai o leo ala mtanga aluenga o leisi leo ana fufua ngā alu mamao. Fua ila na tupe wha so al tausanga. Mo le tausanga wha al tupe le nei lua olu fitu wa tofa atu le malo. Le ono se fulu 5 miliona wha se lau mo le valua fitu se lau tala ili mtanga aluenga o leo whale pui ma leo la toe fuata ina. Ma wha soa mo ngā aluenga wha tino mtanga aluenga e wha alua ili wha sulfa miliona tolu se lau iwa sulu alua whevadu se lau. Ngā ruenga whaatino e tu ina tu isi vaenga. Sfululua miliona iwa se lau valu sfulu a wheo se lau. Mo le pulenga o ngā ruenga whaatine i mui Samoa. O ngā ruenga e avea i masui o le malo e valu miliona ma le lua sultolua whelua se lau TALA. O le asole nei e siaki ai le tino malosi o le sili ai le ono se fulu na tālu sanga mo avanoa wha leo. Ine se o TALA ua toe wha mausali ai nei le ngā lulu e whaatasi o le malo Samoa ma le pulenga o le SPC, le Pacific Community ina ua awhia ilo tātou malo. Mo le taimi mua le whaatonu awa o le SPC o iei nei Dr. Paula Vivili.
O le fionga le sui pa le mia muli pola na losa ale moli on tali malo ai. Ina ua taunu i whanua le fo ita il vai asa nei. Ma wha asoa ai ia wanoa e wha awa wai le lango mo fufuanga taua tina e Samoa. Ma wha aftaia le sao o le SPC i le atina ina o le tātua tunu. Le SPC o tau la mua i mea tau to mai wha ona po nei au maila na fsosoani i le atina ina o tumotu i lo tātua i tulangi. Le SPC sa masani o nei loa i lo nei ngoa o le South Pacific Commission. Pol Komisio le Pasifika. O atu le luas fulfitu o na tō tino e ao fiaia tunu o e luas fululua le Pasifika. Ma ona telitoli. Whaata siai ma malo lo o alolofa mai i ai po donors e peo Australia, Falani, New Zealand ma Amerika. Lona ofisa utu e no mea i New Caledonia. Ai oisi ona lala o lo oi Suva, Bon Bay, Port Vila, e au fiai ma na tangata whai ngā ruenga o lo ngā lulua ta apelo tātou i tūlangi nei le Pasifika. Wa fola le pūlenga le Tia Papata Art Centre, le avatu o le pū o whewhanguwhangu i le Museum of Samoa, po le maotau mata anga Samoa i Malifa. O le a teu malu ai o se tasi o loa tau loa a Samoa, moa o onga ai o le whaafia ina ai o tūpulanga i le lumanai. Ma whaafta iai le mtanga ruenga wa onga le fionga ngalu malamana Stephen Percival o le Tia Papata Art Centre malana tau la mua, e toi whawhangu mai lea fo i oa a Samoa e ala i mea whai whaaili, whaaleanga i whanua. Ua Osef Sosoani tele mtanga ruenga e puipuia mauna ia tū maanga a Samoa, ai o le whaawa o fo i ai, mo le pati patia e whanau whai mai le tunu. O le whapaanga na whamawina i le whelo inga na whailes freile taluaile stolo iulai, e to o whāto tino le whaaile mtanga ruenga wa onga le National Orchestra of Samoa, ua talia e awaia o onga whaapitoa, e a o ai le tā ma le vaneina o le pū o whangu, o lo o whaafoe e le Tia Papata Art Centre, e le ngata o le whausia o le pū, ai o le awa o i fo i o le whiula mai le pū isu e maua ai le leo malie ma le malu i le whalongolongo. O au o le ola o lo ola lava. O le aunga le nao por kalame o le vai aso le neil Polynesia le auso whalwhani lu o luono le kalesia metotisi o Samoa o lo usu ai i le loto ai avoka fonga ai fale ula. Peitai, i tau mga masani ai tau sangata i tasi le aso sae pei o na whaia i le sapati le lona 5 o Iulai. Sau ninga whaapitoa na mana tua ai ma le loto whaftai to tino le auso wa whemoe le whai ngā malanga. O e sa ngā lulue ma lima whaatasi tō whinga na wāla awai e le atua e ala le kalesia. O le whailau tusi o le auto whalofani Marcelina e te wati tuyote na ia lau suafa o e wa maliliu. O le sauninga na taita ia le sungan whawhengainga whaulalo le tipaanga le pristena le kalesia me tisi. Ma whaasolo mai ai i le TALA alo ia ina o le Polynesia le auso whalofani lua o luono i le asonga fua file asono Iulai. O le sauninga fo ile ane whaapine ai tō tino umol o uso whalwhani wa ulia lo lātou ta i fitu se fulu tausanga o soifua. O le tasi fo ile o anga i whanua maasani ai le auso. Ua whaasolo mai ai loa ils le aso lua i mata upu mo le alualu i lumo le kalesia. Ai maise o le au nanga le auso i le atunuu. E pe o le tāpena ina o lana mea lofa i mautanga singa se wha mamatoto maasani ai i le atunuu. O le whai ungol vai aso e wha mai ai le fono le auso. Ai wha se e ane i le kone wherenisi tele a wha whengainga mo le tuli loa ina o mata uputawatina e le kalesia. Ai o lana tusi tō whinga le ai lawa i le fiafio le salvai sa FOU ma wha ma vai ai le kone wherenisi tele lua o lua ono. Ma lona wha atomuanga o au o le ola o lo ola lava. Tala nao nei tū la mai lo li tio Polynesia manuia tau mango nei e solulu.